Aku Daniel kacak dan bergaya. Bad boy vibes tak karena tua gaya. Segak semua mata terbuka, kejam di mata tapi hatiku sehala. Hello bro gangs, hari ni aku akan review skin ya. Nak tahu skin apa? Ya, skin Sylvana Misty Meow. Jadi kotaknya ada di sebelah kiri ya, jadi jangan salah ambil ya. Okay. Jadi ini dia guys, skin dia. Jadi aku agak okey lah untuk animation dia. Nice. Okay. Dan di sini ada mata koleksi 400. Okey lah. Okay guys, jadi di sini aku akan cuba dekat klasik ya, sebab rank malas lah. Kita main klasik je guys, santai-santai dulu. Lagi pun baru reset season kan. Langsung pick Sylvana je. Jujur, aku sebenarnya jarang lah pakai Sylvana ni. Jadi aku taklah power sangat guys. Tapi tak apa, kita akan cuba. Sebab ini kan Daniel Pro. Okay guys, jadi bagi aku untuk skin ni, untuk skin free kan, jadi ya okey lah, bagus lah, untuk dah baik hati dah guys. Dan ini dia untuk emblem dia. Dia ada animation lagi ya. Okay. Jadi guys, jadi di sini ada link XP ya. Aduh hai. Dan ada Lancelot Golden ya. Jadi di sini Gushen Hyper ya. Meta apa ini? Adakah ini meta 3 assassin? Baik, sini link. Okay guys, kita akan cicil link tu ya. Dan nyawa dia sedikit, jadi dia agak takut guys. Ada dia lagi guys. Okay. Nak ambil minion. Tak boleh. Kita zoning guys, supaya dia tak dapat minion. Sini maju. Sini. Takut dah guys. Alamak, ada Gushen guys. Waduh, bahaya ini guys. Alamak. Okay, tak ada orang. Okay, sabar. Alamak. Okay, dia mati guys. Ada kali yang mati. Link tak mati guys. Dia mati ya. Mantap. Okay guys, jadi aku akan push tower. Alamak. Waduh, ramainya. Lari. Alamak, kena kepung Sabar. Jangan panik ya. Okay. Kena last hit ya. Ada perang di sana. Mari kita ikut. Okay. Ini Gushen. Ini. Tidak dapat guys. Sabar. Cari dulu guys. Nampaknya ada perang ya. Okay. Mari kita bantai guys. Okay. Sabar. Okay, sabar. Okay. Alamak. Okay guys. Alamak, ada Gushen. Masa untuk let's go. Nice.
Okey, sabar. Jangan panik. Double kill. Hehe. Nampaknya ada perang, guys. Okey, sabar. Okey, dapat. Okey, sabar. Tunggu dulu. Set. Alamak. Okey, sabar. Okey, slow. Okey, mati lagi, guys, Gusion tu. Okey, sabar. Okey, set. Okey, sabar. Aduh, select tu susah, guys. Nak kill. Tapi tak apa, kita kill Atlas. Okey. Okey, sabar. Tunggu dulu. Okey, maju. Mati. Okey, sabar. Okey, tunggu dulu, guys. Okey. Aduh. Alamak. Ini tidak baik. Okey, sabar. Okey, Atlas dah ulti ya. Okey, set. Okey. Aduh. Apalah. Okey. Set. Alamak, ada Gusion, guys. Okey, sabar. Sini Gusion. Ya. Makan tu. Okey, sabar. Okey. Nice. Aduh, Resolute ni bahaya, guys. Aduh, hai, susahnya. Mana dia? Tak ada. Aduh, dia dah jauh, guys. Okey. Kita teleport. Okey, guys, sabar dulu. Mana kau nak lari, Resolute? Okey, guys. Ya. Makan tu. Okey, sabar. Ada link. Mamam ni sakit kan? Alamak. Okey. Ambil ni. Aduh, mati, guys. Okey, sabar. Sini Gusion. Sini. Tak berani dia, guys. Oi, sini oi. Ya. Sinilah. Sinilah Gusion. Okey, sabar. Okey. Hehe, masuk perangkap. Ada kill. Yeah. Okey, sabar. Okey, Atlas dah ulti. Okey, dapat ke sana. Sini Atlas, sini. Ya. Nice. Sini link, sini. Ya. Sini Gusion, sini. What? Jadi ya, menang. Nice. MVP. Wow, tak sangka. Jadi kesimpulannya, skin tu bagi aku okey lah, bagus. Ya, mantap.